Wow, kakak menemukan mainan harta karun, teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel polisi sepasang, teman-teman. Mantul, cakep banget nih ondel-ondelnya, teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari di mana nih teman-teman. Coba kita kesini teman-teman. Kita cari mainannya. Ada di mana? Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini, teman-teman. Mantul, kita selamatin aja, teman-teman. Oke, kita taruh di sini dulu teman-teman. Wih, banyak nih mainannya teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita cari ke sini teman-teman. Yuk, kita cari lagi yuk teman-teman yuk. Ada di mana lagi ya teman-teman? Wah, ini apa ini, teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong lagi di sini, teman-teman. Ada ondel-ondel pocong di semak-semak. Wih, matanya ini cuma satu, teman-teman. Kita taruh di sini lagi aja, teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari teman-teman. Wih, apa ini, teman-teman? Wow, kakak menemukan mainan harta karun, teman-teman. Banyak popitnya, Mas Squishy BT21. Wow, ini popit unicorn nih, teman-teman. Wow, ini popit astronot. Wow, keren-keren. Ini popit es krim. Wow, ini popit love. Wih, ini Squishy BT21 nih, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kumpulin aja mainannya. Kita bawa lagi ke sini. Wih, mantul. Banyak sekali nih kakak dapat mainannya nih, teman-teman. Keren-keren. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Bye-bye.